Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hendran Bahril, NIT 1641073, Taruna Dewasa semester 7 jurusan Nautika, Kompi A Peleton A2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Ridwan, NIT 1431039, Taruna Dewasa semester 7 jurusan Nautika. Saya dari Kompi Alpha Peleton A2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amir Mukmin Fairuz Abadi, NIT 1531019, jurusan Nautika, Kompi Alpha Peleton A2. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sian Butana Putra, NIT 1531177, Taruna Dewasa semester 7, Kompi A Peleton A2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adli Sena, NIT 1641006, Taruna Dewasa semester 7, Kompi A Peleton A2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, perkenalkan nama saya Anjas Prasetya Tasiabe, NIT 1641031. Saya Taruna Dewasa semester 7, Kompi A Peleton A2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Kurnia Bangun Birowo, NIT 1641041, Taruna Dewasa semester 7, jurusan Nautika, Kompi A Peleton A2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Burnamal Johan Tagupia, NIT 1641042, Taruna Dewasa semester 7, jurusan Nautika, Kompi Alpha Peleton A2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Der Slalom, NIT 1641052, jurusan Nautika semester 7 dari Kompi A Peleton A2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwin Syam, NIT number 1641058, Taruna Dewasa semester 7 dari Kompi Alpha Peleton A2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Edolata, NIT 1641067, Taruna Dewasa semester 7, jurusan Nautika, Peleton A2, Kompi A. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handikal Faed, NIT 1641070, Taruna Dewasa semester 7, jurusan Nautika, Kompi A Peleton A2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herwin, NIT 1641076, Taruna Dewasa semester 7, jurusan Nautika, Kompi A Peleton A2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibnu Aji Adrianto, NIT 1641079. Saya dari kelas Nautika 7 Alpha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, nama saya Iwan Anugrah, NIT 1641085, Taruna Dewasa semester 7, Peleton A2, Kompi Alpha. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Isi Ansari, nomor induk Taruna 1641093. Saya Taruna Dewasa semester 7, Kompi A Peleton A2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syah Priatna, Taruna Dewasa, NIT 1641101, jurusan Nautika, kelas 7A. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imran, NIT 1641129, Taruna Dewasa semester 7, jurusan Nautika, Kompi A Peleton A2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sulfikar Rampak, NIT 1641133, jurusan Nautika, Taruna Dewasa semester 7, Kompi A Peleton A2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizwan, NIT 1641156, Taruna Dewasa semester 7, Kompi Alpha Peleton A2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stefan Theophilus, NIT 1641160,
Taruna Dewasa semester 7 jurusan Nautika Kompi A Peleton A2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yose Milianto Sambut Pasapangan NIT 1641173 Taruna Dewasa semester 7 Kompi A Peleton A2. Terima kasih.